Hi, hi guys. Sorry. Uh, Good morning, guys. Happy to. Mudu hi Dreko. Aduna hajikin nina. Ma'am, good evening. Ishunda you Canada. Phone the kino ma yeng ay deko. 8:45 se hinduk le me. Hope you sangin ma'am. Oda ma'am. Hi. Oh na ba pare. Adubu. Kino di dum sari ba. Kita. Adi antibiotic ki dum sari. Ngasiga 3 days sure. Hayang 4-5 days sagine ba ko. Adubu hakjang di khara dum weakness khara dum leiri ba. Ya dum hangbiro rizwa nu. En kumbang amba por wera na dum pakum pisera ke. Oh ngasi nga matum thonge. Oh badminton sanaye. Ado hojiki ai corona kanjala padagidi masaki mi chama thakta chani mathakta dana hengala pa yaro padagidi badminton sanaba lepre hapta ani muk sure ko. Christy ko. Oh how are you? Oh ai nuairiye. Thank you. Oh ma'am. Hang bi da mutta ko koigi Christy Rizwa Noor adagi Toijam Anjali Laima adagi Mama Boris Jenita Akoijam Jinu adagi wondri nahi. Oh ai badminton sana bazi ke onda sana ko kiten thiam le kaida ko kiten thiam le kai gi moigi community hall indoor me le ko koi wood floor to ba adagi terraflex ta ba mo da sana hoi ai na ba yade na ba farage oh pare khare pare aidi temperature di lumu subside to gre bo ngarang de gi do adu yo jong sai gi haksang da weakness ti dum leiri adu na koi sida comment page rosni ferozen ko samandram lili momi rajkumar masi di nga thong basai si sanabagi fee structure se koi di madugi ko kinogi ko ten thiam lakai de sanari je kuireba 2000 kya da 16 17 adai de gira aduna chapsaba haidi monthly fee dan thi deba adubu masai semjen sajalakwa adai good phone daraktabada haidi repairing torokwa ko adagi terraflex thabagi haidi mayamudi contribution mai nungi semjen sajanbadi lumu contribution tong no ba kan de lung tong ne gulu palising manga to ba tara to ba adagi koi hausi law ko pa kan da madan matiem pang na raga to du ga monthly fee gi akoi de di adi regular high ga tra keno oirmina madu gi di akoi de di low de ko do atopa ano go de di low bra di khagdre me mai gi positive sem gi ta ba na tra em tabi ko ai voice ai som da ai kino da ai phone da mu chang ga mu ye yang ke live kino se oh akoi mo ai je hojiti akoi ka da lino mu udum le mu leina bi film da dum tawe ba ko aduna hayam farka do ina block to ina ulla ge koi ma
Oh, si le re na message to. Sai gi to Prela pom Shanta Sharma ko Jilu. Ai chak chare. Tu na ina ju san live thol pa kan du jam ka hena kari ngang du nu ju. Kari da ngang du nu kai kino to du nu hype tu ju. Lei ta bo hai ta re ko. Adu sum no magi daily blog to ena ju ngarang du thagal pa ngam dru mi ngarang ju hai gi mi sai sum to bu ngam dra ga di live to thola ga mayam ga sum ai di wari sana bola poi interaction to ge na I thola pa ni. Ado ai ngasi di yam kui ni to ro ge. Around 15-20 minutes kum ko. Hoi Girish kakna natana koi atai su mayam nu ngai bira moi na khali ai blog lakta ba je ko. Adon mayam ju tum ai condition dum khangbiri duni aduna nongni ji di kitang was one adum ngai bi tare. Ai nongni kum badi dum sangi gene na khali ko blog se mu hawr pa kan da. Adu mayam ai blog si bo ko kam dawri ge sum yum da dum confine tawraga almost lay re ko. Hoi ya ye rizwa adum hangbiri do aduga aidi hard court di badminton je sana badi kitang wai hard court means koi gi community hall gumba masai gi tera flex tha da ba jigi je koi gi kai to ju lay ko ai sani hap sani ngi do sana bu kan di aidi chahi ki matang jine ra keno khang di han ju modu toine sana da begre khang di adum sana ba loi ba ga ai koi gi khuji ai khu khwang ai di muscle pain ai di nai ba ko adu hapta ni lepuraga aina ngasai gi koi gi thiam la kai gi but photo ba da gi tera flex tha ba da sana bu kan di kem to de ba sai amadun hardcore web ni na koi si gi ai di community hall da koi ai di floor to ra ga cement floor to ra ga madu ko oda sana bu di kya emon di kya ngai ti koi tokthar ke ai mayam gi comment se padra ga ju ko adum padra ga ju madu gi pakhum moina dum ai adum pira ke ko ai di hangbiri ji ai di sta au ai naru re hujik su under recovery ni ko recovery period ni leiri ji ai ji fever to ru ne na ngarang dagi subside to ra ga leire. Good evening. Mayam di sa isin mu chanar bu natro pung di mapan tar music di nindam dani ni mu sabiram ni na khalle how are you sir, are you sick? Ai naru re recovery period ne leiri jaina ko naru ga phakla pa ki recovery period ne do bo thare na phupu hogalaga ngasai khara chalu bo dum khara je san khara dum exhausted ti khara dum ai di weakness leiri bo ko ya de ba ngarang de ina ai gi sigi lapsi mo kan de ni si ai gi ipad si kuleng lem gi kon go ga yam to we adu ngasi di yari gi lem ro ge to ram adu mayam ai gi blog si bo kamdo bi ri ge ta comment pibiro ai blog si bu yeng bada nungai libra
मैम तारीब नत्र आई खोजेल से अदगी भोट चुमुक नक्सले हान बेगी फेस द तारीख कुनगा तरे तनी को कुतरे तो संडे तायना संडे तायना आई पॉलिटिकल पार्टी खरन हाई एथोपियोना हाईना अदु एथोरकदबरा खंगदे एथोरकदि याम फारे कयनोदा आईदी मु पियारो दी आईदी पियारो ओइना पुलिस हाईदी चक्कदोरिना को अदुगा सॉरी संडे ताबजु कोई सुटी मंगजैदन nga thong sai nga matu mataw thong ko digi site chicken matu deep fry ani maga sakting asana sare na badi ngarang digi dum fever di laktre dum phagre thank you for enjoying my blog nungairiye ai sida kari ngang do no adegi ngang na poso ai kenta lei ta ba haitare ko sum ai ki hana update tawbu natana kau aduga ai ngarang han ni sum khalini ko ai gi channel jida sum ai de koi gi thabak thiri ba chinina inkhali ba SSC gumba digi bank ki gumba di employment news to budi loina muti phangane ba ko adu re guju atopa jingi update pambi ba le ga e dum share to ro ya ga ne ba ko nuti gi oina adu gumba pambi ba yauraga di dum haibiro ai maduju tongana section ama sum hap sira nai na sira sum ai khalam bhai tare ko Delhi gi oina hai tare nuti gi oina hoi ai election duty pire adu online virtual training to guda ko mayam ju ko gi thabak thiri ba ko ju dum thabak thiri ni ko thirapa kan da dum employment news se dum weekly dum subscribe to widana lupa phajiki lupa kya yo bono khang lupa ko ni lupa kan lupa time thoira lupa ni pan madan lowe bu ko adu weekly ni aduda madude loinum otopa state ki ju adagi central ki ju adagi loinum yawidana ada is nan pot ma igi sum kenoma ai kenoma to bagi ina subscription masa ma lawe ko moda sum ai job ki recruitment ki post muti ki sum la paita atopa state ki ju adagi atopa central job ki ju ko koi bank ki bo ero Manipur adu sum aina wakana masum la pa haitare ko adu bodi dum aina jo video de thagal pa ga athakta mu telegram gi channel ma oina semaga telegram channel means telegram da koina group ma hamu an channel sema ko idana ma gi de koi WhatsApp ta community group ma sem gi type ta telegram di channel ko idana madu ko ma hang mu dum share to ju dum tati ya ko तुझुदुम खन तुदे सु मैम सुम शेयर तौगेना तौचरपनी द तंजा जे सारे कांदा हयम ब्लॉग तो बते दु हाइगिन म खलगल लई भाई तार अदुरे गे कोगी आइदि नुसिरे वे चिन नाउ कोगी इखली ब थबक थीरी फको जॉब
job seekers mayam adu kitang helpful oigadra na ina khan bhai tar adu mayam dum khara khangbining ba idi leiragadi dum hangbiro ai ngahak leiragadi ai ngahak leiragadi life se ai exit tawjagrage bako marang ju seng haigadi punghai amu hena wangam bodo khanaw khara kangi wai bako koi ngasi budi khara pare adu ragaju khara faragaju ina hena ju mu keno tawning da ba haitare hinjil haning da ba haitare koina adi mayam ai exit tongna bai tawrage ko mayam live te join to pi da makta amko jona thank you ayeng ai blog ngamdragadi blog ngamdri fawgadi sum ai update hai tayara ko 5 minutes kumbagi ai dum 8:45 swaida ai dum live kedobra internet se takrene oh ai net se disconnect oye bhai tare ko aduna ai tena hayeng just 5 minutes kumbai ai dum ai update dum tawjarake aduna mayam live join tawpirpi damakta mayam bu amko jona thagatpa phongdokjari thank you for joining ai na khara phare ko aduna mayam good night faja lebiyo bye 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 ko good night